adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen Kedamtang Thereponi Phai Troxy Urmiarni All Party Hills Leader Conference Rocharia Song Atum Chepatir Piponsi Methangalong Riarlo Longle Pelang Cherai Komnangji Pura Dongka Mukam Revenue Circle Sai Hematheng Nualong Ingtang Pring Kachisong Asai Dengpon Kachisong Ahut Solar Project Lapen Ambani Upon Long Lake PG Pualong ke APHL Song Atum Command 2 Neta Chidon Dun Take Tepusi Kachisong Ahut Ning Jepon Jesemet ilitum along lealong non solar project upon chiri suri krener ke plapen compressed biogas apartment chiri la asira chiri suri phoke palong leki pg upon si sorkar atum pen pathit ponlo lasi bang so along leki pg palong abang ke command tu neta APHL song atum pen ke chedon dunun e lapen pilong le pusika che song hot ang tong ti pen ning jepon tangte non dagla VGR along le pu dang chiri suri kre sido puno la pusona long liat dang tepi la sona plang ke the dak kuplia dolong pen ke cheng ha hoi tok klok la pwana long liat dang ke the la sona ke plang ke tepi la sona plang lok si plang kriet pom pang runang la ang si 1.5 lakh bikas le la sona plang lok si plang kriet pom nang la ana long le tum pek det puno tang te ilitum ka che pehem pulong je long le kwang si dui lang la bang che ma ta si bang ilitum Lata ningkani singini panggali, umi singini panggali, epong pitang lo de pitang lo. No laso alang pi, laso hydro project, la mantu lo hipige. Our land is our life. We say no to land loot pusika chesong hut athepi and ponsi Mukesh Ambani go back. ADB go back, stop selling our land, no CBG in Karbiang Long Puke Hang Taram Ponsi, Dongka Mukam Rong Sopiarlo, Par Omplup, and Pindo. Kachisong Ahut, APHL Song Atum Pen, Governor Sapan Panongsi, Dongka Mukam Revenue Circle Officers Sarideng Pinpura Lopa Jirdang. Non KAC Kachari Bom BJP Sorkar Atuma Banke, Company Atuma Pan Hangsi, Voreng Avar Sai Long Dun Popupen Ajoksi, Nona Banke, Reserve Forest along Le Anta Ambani Atuma Pan Kipijia Pansi Chisik Pontangdo. Borjana Havara Long Solar Project Ipadoji along Le along Sitami Ahempuke, Karbi Atum Sikedo Saidi, Sita Ahempu, Avi Pusi Non Kachari, Pom Asorkar Atuma Banke, Paklang Pondo Pusi, Kachisong Ahut, Jai Katar Pen, Ninje Pontu. Nilitum pini ka song ke lalo. Je itum six schedule pen itum tribal tribe atum pan longle right tip lo. Longle right tip six schedule do kokopot ili tuma longle anut kapre ketum nang long dundi. Amad la tum cuma thatu la non ke do BJP sarkar tum cuma thatu ke company apan hang si appointment job service nang PG employment nang PG long dun po pamasi alang litomhan reserve forest anda ki PG pu akam reserve forest day karbi atom hanga eviction lo ani si hai gilang so long karbi garo toman eviction lo hala daksi ako ambani atom hanga ki PG po lapen ke hapu ADB lapen APDCL atom ke ha mensing tiso arong lapen akung array hala dak rong ingkoy rapido hala pan eviction si 18 suri krener kep achivi along le Cherai TV kipuke halada long le ahem pu ave pu karbia tom si karbia atoma pan long le ahem pu ave pu kipu ko puson alam lama aya kipuke karbia culture karbia ritiniti kata chepedo nang ipus kipu ante halawang sohot government do edlo aprang News Report KATV News. Kedamtang Thereponi Phai Kreplia Rikang Sam, Porpai Trokrachiti Mapor Malom, Di Fulang o Hitialong Inut, KSA Klembang Pu Mate Inut Karbia Riso Sukur Singing Hiapan, Inut Akurja Najirul Islam Pulang Okejora Bangpu, no Pak Pen Kateng Keng Durajok, Sukur Singing Hiabang, Penangaring Sunanglo. Laso pen Karbiang Long Angkang Pialong Tami Hur Chodutsi, Soluk Sodakato Mon Asonsi, Karbiang Long Arlo Jablo, La Pen Hitikulat Kedo Ansatami Ing Hapon Etsi Donanglo.
ahok bonta jakong horang pen kachidan le kachisong ang theki chunji kali ing samjin pen mate mon sam pen si chisong pon nangji pumatha pon si keram tang thereponi phai khrit trokarni difu circuit house salong anerlu porphai hinia pormalom district administration pen patir pc karbianglong arlo songki do anatum pen chingrum si soluk soda ka mon ki pajapalong ki khangdun thekji aphan pora peace committee kaching wai asai dengpon Laso pendifu along soluk soda katumon kipajab long lidet ji aphan pura district administration atum pen patir PC hamphang asong gedo anatum aphan pangrum si non chot kali kewang jilangar ni ansdami ing samjin pen ki dolong ji aphan arsik jit chingki kaching waipon pedo Jesmet bangso kaching wai amai long alam thia teng pen karbiang long disinirola phang chopi ahin pen Perang kia teng olong ki pachini pona tengki kedam tangar ni kes eklem bang sukur singi hi aphan Nazirul Islam pu lang okijor abang punu pak pen teng kheng dudlo la sojok Nazirul Islam aphan raikom sai kia tum pen neping nang ponsi difu police station along lam hoi pe bon pondo lake PS case number 1825 under section 296 118 clause 2 109 BNS lam hoi pa bonsi hemkang sambeng pon loposi DC pen pachini kedam tang 14 March 2025 anikang sam porfai budget proxy along ilitum akorte sukur sing hi aphan inut Nazrul Islam okejor lang okejor abepari alang liphan attack pen attack lo nopak pen se alang liphan attack lo lapen non la accused person aphan ke nilitum case register kori lo a case number ke la hen lo PS case number 18/25 under section 296/118 within bracket 109 BNS under selang lithan jail pothai lo la pen ke sodet abang victim abang eli tumakolte sukur sing hi than ke Ladakh Difu medical college pen Guwahati medical college long si non ICU long si alang lido la pen doctor dum pen ili tum haladak singkilo la pen alang li tum haladak non sukur sing hi alang a condition alam ta nili thanang tham lo la pen alang li tum video call ta nang kori lo la pen nili methang si alang li phanda thek long lo je alang li lam ta ning je un lo la pen areng hu ki sunnang abang phu sukur singi hi aphan Guwahati medical college ICU along se lang pon bom lo la pen non mat ki me pon bom ang theksi birta long pon bosi pachini pon thu la pen di fo hi thi kulat ki do an lang o kulat pen ka preka pangki penang ing pu ponang po pota pachini pon thu la pen ham phanga song pen akimang trading licensing than edang ji polam thia bangki KAC taxation sai kama tum pensi sideng pon po pota pachini pon thu KSA la section do an ma karbiang long karbi student association tum alang litum ninjelo je trading licensing in thanang ji puta la salam ta pini ninjelo la pelada jehetu karbiang long autonomous council principal secretary in charge Sri Dilip Terang alang methang ka meeting along indolo la alang lam chak chukilo je la gute issues an ta karbiang long autonomous council authority athen no alang li pinpur din po la pension violin po kasi alang li kini lam klar chipide News report KATV News Thorom hello jutanga chithe jutanga vete khaireng re pathe pi pensi kedam tang there poni phai krit trokar ni hamren rong supia long kido karbila mera maya sai hemalong arnisia farman ingdeng koi karbi hong haria mai paman pon jai mega teng pen adap karbi hong haria mai alama mai puchandro krohin kh alama ingthurpon misen me et mai ki pachun longje aphan pura siar klipon Adhoram kaprek pen inurabang phu puthot karbi hong haria mai long kachewang thu apharman sidami hemphu wojon thom karkli kachema tha sidami pedo karbi hong haria mai mahang ke thekarni katalon ponalong mai phu chandro kroi hin pen mai che pahem phu ponsi alu hi aphan kong chunbang long kiswar phang cho hin pen pachini Aluhia man pen chandro teron dun mai phu karbi hong haria mai borsing terang bidisar sar imbe karbi hong hari soarlo amaya mai phi basapi lapen karbi hong haria mai long claim sip bang phu atum cheto dunsi mai ardi pidon
ada ke karbi hari ya pemiki geseng geseng ingkaning koi ke jok si pemiki pun baso main di pon lo tapi na solo do dia prang eli tu kada hem pujan tholar ta jema tha pon lo kasi da hem pujan thon da misen akan ta ikra tapi na dak kada saya tidak pernah bangke aku itu karbi hari ya play itu pon lo la pena bangke ni la so dia bang ni tu dak mane hong hari long ke claim ke ta mo chepdu ko tu lita ngatu masa ni litum chikimo pon lo asini litum la lo mane hong hari ka hari long so lo tu long la so ani litum ke do na bang ke la lo mane so lo tu la hong hari long ke claim ke ta arna mani ke claim atong kada ke claim ke ta long sami tu so lo tu si fakir pinang ji arna makaman ya kam long sa kami so lo tu si dap hotang kir pendan ke dang lo ke dang ki so ka anu tin stami ke tun ke dang bana arna mani ban kiru ke thai thek nang ji pulai bang adin bang ke ha 2005 pen litum ladak hong hara mai pu si ke seng kondo non an man kan koi ke pleng la si pini la so ke pleng armi pu si ni tum foundation de pu si ni tum la so bang katalon kondak padu kono ama ladak bang ke ni tum central committee pen jeng lok ke ha aru an la so dak long rido angkang do parharu an la so kompet ni tum la so bang pini bang ke talon pono la si la so dim long bang litum alama bang la pulo litum hong hari amai pu pen bang si litum bang ke hakko penta karbi tungke ha surthina ga plang penta hong hari pu adharam pu bong la si la so dim long ba kapre ga dharam atuma bang hong hari long pen ajar jatang kan tap nang kan pru pen si kapre dharam long kapre ke dama bang a onjeng hin lok si du mala so dim long la so kapre dun be ji phan la so protection phan usini litum bangke la so hong hari mai pu ke seng Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KATV News. Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom.